Sukopsi, dobrodošli u novi video. Da li vam je nedostajao Geometry Dash, koji nisam ni snimao na ovom kanalu, ja mislim, ali na prošlom jesam. Tako da, to nije bitno. Uglavnom, danas snimamo kako prelazim Geometry Dash Sub-Zero u jednom videu. Ceo Sub-Zero, izabrao sam Sub-Zero zato što je to po meni najteži ovaj Geometry Dash, a da nije full verzija. Tako da, zato sam je izabrao da ga prelazim i vidjet ćete, trebalo mi je jako puno pokušaja. Na kraju videa ćete vidjeti ukupno koliko mi je pokušaja trebalo za svaki nivo pada. Tako da, možete da uživate i da ako ne zna, sad snimam nedeljno, svake nedelje jedan video. To može biti ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja. A danas je petak. Tako da, u petak izlazi video što gledate sad. Da, tako da uživajte u videu. Prvi nivo gotov. Za prvi nivo mi je trebalo 3 pokušaja ukupno. Znam, vi ste svi gledali, znam te da treba. Zapravo, da, vi znate da treba da imam 2 pokušaja, ali ja sam to igrao malo prije, pa odigrao sam jednom i to znači 3 put sam igrao. Tako da, da, vi ste vidjeli samo 2 puta, ja sam malo da se uvežbam i pauzirao sam, tako da idemo na sljedeći.
Predator or prey. Predator or prey. Knock him out. Knock him out. Predator or prey. Predator or prey. Predator or prey. Predator or prey. Knock him out. Da, samo da vam kažem, ovo će drugo trajati pa sam ubrzo snimak. Zamolio bih vas da utišate svoje telefone ili gdje već gledate, zato što ovo nije uopšte prijatno slušati. I onda konačno tako je bre, to mi reci, konačno sam prešao taj drugi nivo, kako se već zove. I ukupno koliko imamo atemptova je, ukupno pokušaja koliko mi je trebalo, 16 za ovaj drugi nivo, tako da idemo na treći i zadnji. Ok, ovdje vam neću cijelo baš dok ne pređem, kako se zove, ovdje vam neću cijelo vrijeme, ovdje vam neću sve vrijeme ubrzati, zato što je zadnji nivo pa kao i neću se nervirati, tako da možete da gledate, speed upovat ću samo do dela s robotom, tako da.
bi bilo to. Prešao sam sva 3 nivoa u jednom videu. Za ovaj 8. nivo mi je trebalo ukupno samo 8 pokušaja, a za onaj drugi mi je trebalo 16 koja mislim. Tako da, a ukupno koliko mi je trebalo pokušaja za cijelu ovu verziju su 3 plus 16 plus 8. Ukupno sam imao 27 pokušaja. Tako da, to po meni nije uopšte loše jer nisam jako dugo igrao Geometry Dash. I da, nadam se da vam se svidao video, zapamtite sljedeće nedelje izlazi sigurno jedan video. Jedino ako mi ne padne ideal, to će se retko dešava, to sam već rekao. Tako da, vidimo se onda, ne znam, vidimo se sljedeće nedelje. Ćao!